nyuma y'irahira rya manda nshyashya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya amazemo iminsi, ibihugu byo mu burengerazuba byose bw'isi nta na kimwe cyabyishimiye, nta na kimwe kiza cyitabira irahira ry'iwe rya manda nshyashya, kubera ko ibyo bihugu byose bimwita umunyagitugu, umutegetsi w'umunyakominisite uyobora igihugu cy'Uburusiya kandi ukiyobora nabi. Mu by'ukuri nta gihugu na kimwe cyo mu burengerazuba bw'isi kimwishimiye. Nyuma y'itangazwa ry'amakuru y'uko yarahiye itariki 17 z'uku kwa gatanu, nibwo yakoze uruzinduko rw'iminsi 3 agiye gusaba perezida mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping mu buryo bwo kuzamura ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi hagati ya bino bihugu. Gusa ibihugu byo mu burengerazuba byo ntabwo ari kuno bibona, ahubwo bivuga yuko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira, ubufasha bwa mbere Uburusiya bwabonaga bwabukoraga mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se kuri leta y'Ubushinwa. Gusa leta y'Ubushinwa nayo ikabihakana, ikavuga yuko nta kindi kintu ikorana n'Uburusiya usibye ubucuruzi gusa. Kora subscribe kuri Horizon TV uriho amakuru yose agezweho.